Pamirsa pariwisata berkualitas dados tetujon pariwisata Bali, sinarengan saya nincap nyane, wisatawan sane meparilaksana kaon ring Bali. Medasar saking ajahan Trihite Karana, mewali kaunggahang dados dasar nyujur pariwisata berkualitas. Guru Besar Pariwisata Budaya dan Agama Profesor Iketut Sumadi Mausang Pariwisata Bali wantah pinaka pariwisata budaya sanai kaurip anduk daging-daging ajahan agama pemakas agama Hindu nyelehin kahanan wisatawan ringgalah ungkuran mejanten mabinayan pisan sareng daging ajahan agama ining pacang ngerakse kewentenan pariwisata budaya puniki mejanten dasar ajahan Trihite karana patut kelimbakang becek ngardi pariwisata Bali berkualitas. Budaya Bali patut kelimbakang antuk ngutuang pariwisata budaya ringgalah ungkuran akeh kepanggih pemargi kaon sanetan manut daging ajahan inucap santukan ideologi pasar wanta ngulengang pikolehan kemanten mejanten kahanan inucap ngawinang keramane muluputang dasar budaya mewah kerama lokal punika mawinan wisatawan narkayang yening pengrau ipun ke Bali yening sampun persida naur mejanten sida kelaksanaan napi sane kepikayunin selain saking ilmu budaya kahanan inucap kebaos komodifikasi pariwisata Bali mendasar saking budaya inggih punika Trihite Karana sane patut sayan katincapang Cita Maya Bali Pos Nguningayang.